Tug'anlar, assalomu alaykum, kanalımızın görücüleri. Bugün 26 iyul 2026 yıl. Çiğ oblusu, Sokuluk, mal bazarı, çöp bazardı bilip bereliçi. Bedeler kançadan bolup atat eкен. Suraylıçı. Satılıp atağı. Kançadan aldı. Kançadan aldınızlar? Oşanday. Çöp kancadan aldı? 320 so'm. Ikinci çavığı. Rahmat. Buna 320 so'mdan çöpün bahası. Mayaqta 250 so'mdan var ekan. Жазып koyuptur. Ağaçta sıray verbesin deb. Buna nomeri menen 250 so'mdan. Mana keyin 300 so'mdan. 300'dan beriptir be. Ya. Bunu? 300 so'mdan beriptir buna. Ikinci çavuk bu? Ikinci çavuk ekan. 300 so'mdan beriptir. 320'dan berish kerak deb sherik aytib atar do'stlar. Mana. Qanchadan ekan bedingiz? Yalnız kanca dedin? 320. 320 ekan mana. 320'dan. 300'dan berbeysizmi? Ha, berbe. Berbeydi. Donqa bar degan. Mana. Mayda çay ekan ya. O, arpa saman qancha ekan aka? Bilbeysiz, arpa saman suradan bilmeyin deydi. Mana ki, haylar ketip baradi, attan, çılqılar. Dostlar, o jap-jashil beyde var ekan tetigi jerde. Mana tug'andarimiz ko'rib atat, ko'raylikchi, qancha ekan. Az. Yetti deydi. Qanchadan ketibdir bayga? So'rab qo'ying-chi. 330'dan moshishni ekan, biroq. Mana. Jash beyde o'xshaydi-da. Yetishmay qaldingiz o'shanda. 330'dan satılıptır mana. Satılgan bağ ketip atat, maşinani жүргүздү. Dostlar, mana sizlerde qanday bolip atat bağlar? Sokulukta. 250'den 330 so'mga çeyin var ekan da. Beyde çöptür. O 150 so'm deydi, bu ne ekan? Suraylıçı. Ayka qandaysiz? 150 so'mdan bu. Ya. 150 so'm. Bu qanday aralashpa bir ememene. Bunday ekan da karachi. Qamış bilan o'xshaydi. Baykan suylegisi yo'q. Meyli. 150 so'mdan so'rab atat biroq. Basınç. Shunday. Video like basıp gruppalarga jo'natib qo'yingizlar. Sokulukta çöp qanchadan bo'lib atat ekan deb so'rab atganlari ko'rsin. Onday muzollar ketib baratat. Qanchadan bayka? 300 so'mdan ekan, Mana 300 so'mdan ekan, aytdi. Ko'p ekan mashinada. Mana arpa saman. Arpa saman. Ketib baratat. So'rab qo'y, qancha ekan o'sha arpa saman? Suraylıçı. Chiqarib atatdi. Aka, arpa saman bahası qancha? 120 so'm. Satıldı o. Satılıptır mana. Rahmat. 120 so'mga satılıptır. Ketib atat. Arpa samandan birla mashina ko'rdingiz? Yo'q, ikki mashina ko'rdim. Mana. 120 so'mdan arpa saman. Ketib atat tug'anlar. Tug'anlar manaki Jem bozorida tartib ko'rsatamiz. Jem bozor bo'lsa, muhaqqaq ko'chib ketibdi-da. O'tgandagi bozorlardan men tarta olib yurdim bilan ko'rsa, mana mömö jemish azık-түлүктөн tüp tus kelesizler bunday. Eng ayağına gelsengizler, bu jagында arqı Moğriyatda toğuq bozor ekan. Bu Jem bozor ekan. Anda ko'rsatib beraylik. O arpa qanchadan ekan bayka? 25? 23 so'mdan, Uyda barmı daha ko'p? Shulebe. Mana arpa. 23 so'mdan tushib berasizmi? Barmaz. Men barını alsa da men internetga tartib atamda ko'rsatam ellerge. 22'den bo'ladi, Telefon aytpaysizda, onlayn. Rahmat. 22'den bo'ladi deydi mana. Jemning bolarini ko'raylik. Bayka arpa qancha? Sulu ekan. Sulu emas, arpa ekan. Qancha? Kilogram 23, mushuk 22. 22. Jugurchi? 27. 27. Bu qaysi bultirqi bu? O da. Bultirqi yig'ishganlarga 26 bo'ladi. 26 so'mdan bo'ladi ekan mushukda olsa. Rahmat. Manaki Jem bozori shul joqda. Mo trivadnomlarni aytib qo'ymaysizmi bayka? Trivadnomlar. 26 bo'luşular. Bo'lishi 26 so'mdan ekan. 24 arpaning o'zi tartilgan. Jem bozor shul joqqa ketibdi do'stlar. No, inim ardayım arzan berishili, juktib o'tibdi o'g'limdan. So'raymiz buni.
Qanchadan sotib atasың, inim? Qanday? Yaxshi, жүгөрү, arpa mı? Ne bu? Arpa, he? Arpa. Qanchadan bo'lib atadi? 23. Ha, yaxshi. 23 so'mdan arpa satılıb atadi. Mana. İnimde. Nomerini aytib qo'ygin ele? 0700 62 89 55. Qancha kilo chiqdi buni? Bir müşögü. 50 kilo aşağıda. 50 kilo aşık çıkıyor. 55 kilogram ekan. 23'ten alatasызбы? Жақсы, buyursun мына. Arpa jemderi ушул жакта экен. Көчүп кетсиңер да, айтып койбойсуңбу биз бияка кетип калганбыз деп. 2 жумадан бери силерди таппай. Сен мени таппай, мен сени таппай дегендей болуптур да. Мына, могу Тоок базар экен, туугандар, мына Тоок базар. Тоок базарда бияка көчүптүр. Жем базары ушул. Арпанын сезону. Шун 25 сомдон экен, тирип атам. Көп жерлерде 26 сомдон болуп атат. 25тен. Жана номерлерге карасаңыздар, мына кичиктеп атат.